ungacele uthi kudlalwa umlabalaba or kudlalwa i-chess, uthi whatever edlalwayo yena uready ukukhipha ama-file because sekabonile ukuthi iqiniso alikho. Uthi uma Khumalo ukhuluma iqiniso makathi yena no Macele they used ukuba ama-best bomber. Kodwa-ke yena uMacele uthi uyamangala ukuthi uThobile sekazothatha izinto that they used to share back then azoyiletha manje, uyahamba uyogubhulula izinto azilethe manje, right? So uthi naye she won't be holding back anytime soon, right? Kodwa-ke uthi into emzwise ubuhlungu ukuthi kunesikhathi lapho uMangwabe noMayeni bebangamkhulumisi ngenxa yakabani eyakaThobile. Uthi ngaleso sikhathi leso uMusamseleku noThobile baye baletha owesifazane laphayana ukuze kuzoba yi-surrogate mother ozonceda uThobile ukuze abe nengane, right? Uthi yena akazange athathe isayiti lakaMangwabe noMayeni or isayiti lakaMusamseleku noMakhumalo. So la amanye amakhosikazi bebafila ukuthi hayi bekumele ukuthi kahle kahle wena uhamba nathi, right, because of lento bayenzayo i-wrong. So lamakhosikazi amabili lawa hayi ukuthi bebangafuna ukuthi uThobile angabi nengane, kodwa-ke bebangavumelani with the procedure that they will be using at that time. Now eyiphi le procedure le? Hayi bengithi nje ake sifunde i-article eyabhalwa yilentuzana bathi konje bathini le newspaper la Izolezwe, right? So Izolezo even wrote i-article ngale ndaba le. So guys, number 1 angisazi Zulu, so ngiyokhetha ukuthi ngifundane angifundi ini because of ake ngizofunda into engaka mina. Right, nansi ke na i-headline angithi nani niyayibona ithi uMseleku ulaxazwe amakhosikazi amabili. Njengoba ngisho guys angikwazi ukufunda isiZulu. Right, ithi ke na i-article imithombo ithi kusweleke ozogadla emzini kaMseleku ngenxa yengxabano phakathi kwamakhosikazi akhe. Kuthiwa impi ibiphakathi kukaMayeni noMangwabe bahlanganela uMakhumalo bemsola ngokuletha owesifazane wasempendle ozolala noMseleku azale ingane ezobizwa Nyika Makhumalo. So kahle kahle angithi siyazi ukuthi thina i-surrogacy siyazi lapho kuzoyiwa ebhedlela uthiwa hey kuzothathwa ini ifakwe kulo wesifazane, hayi ukuthi abantu balalane. So kusho ukuthi lamakhosikazi lawa bebalwela leyo nto leyo ukuthi bona they are going with it in a different way whereby uMusamseleku uzolalana nalo wesifazane. Hayi ke ichubeke i-article ithi umthombo uthi kutholakele ukuthi uMakhumalo ubesayinise lo wesifazane amaphepha anemiqikilisho ethi angazi ukuthi ngifunde kahle leyo ndawo ethi uma ebeletha uyomnika isamba semali ahambe unomphela. uMakhumalo uvumile ukuthi angibone kahle kubhalweni lapha umlethile owesifazane kodwa wakuchitha okwesivumelwane sengane. Yeah, okay, angeke ngiqhubeke angiboni kahle laphayana. Okay fine, bese kuthiwa ke na omunye umthombo uthi okucike laba ababili ukuthi uMakhumalo ubengafuni uhlelo lokukhuleliswa kwalowesifazane lwenziwe udokotela kodwa ubehlele ukuthi uMseleku alale nalo wesifazane. Senizoyifundela, nizoyifundela phela, kodwa
nasi istory. So kusho ukuthi niyabona ukuthi igama lakaMacele alikho lapho. So uMacele uthi uma yeni noMangwabe bebamkwatele for isikhathi eside because of yena akazange athathe iside, and they felt ukuthi uMacele bekumele ukuthi athathe iside labo. So uMacele uthi yena umthetho wakhe ukuthi angeke aze angene endabeni zikaMseleku namanye amakhosikazi nokuthi bayenzani ekameleni. Come to think of it, uMacele uyiphethe indaba. So kusho ukuthi uMacele okwangempela vele kahle akekho bet, like the way thina simthatha ngalendlela yokuthi hey uMacele yazi unenhliziyo yembi nani, kodwa ke come to think of it uye wahlala neindaba for isikhathi eside, right, and uyiphethe indaba uMacele. Namanje uye washo wathi phela after retreat leyana imbuyisele back to ebumnyameni, ukuthi yena vele bekaloko ahila, but after everything that was said and done laphayana ethulile imbuyisele back to ebumnyameni. That is why athi manje makudlalwe mangabe kuyadlalwa umlabalaba or ichess.